Ahakoa kei te whare here here te tangata, he hononga tonu tōna ki te hapori. No te rānei I ki te akea I te whakatīnanatanga o tērā whakaaro, I te hurangatanga mai o etahi pōu I te kōti whenua o te tairaki o Tāmaki Makaurau. Ko te mea miharo o ngā pōu nei, nā ngā mauhere I whakairo. Nā te minita I ngā take kōti, nā Georgina te heu, ngā pōu I whakapuaki ki te ao. Hei tāna, he kaupapa whakahirahira tēnei, I ahu mai I tōna kaha ki te tautoko I ngā mauhere. It's hugely significant that there's a program running which seeks to take positive steps towards the rehabilitation and the release of inmates. I ngā waumua, te whakaaro o te nuinga o tātou e kore take noho rāta. Hoi ati I nāia nei, ko puta haere I roto I o tātou hāpori, ngā mahi o a tātou rangatahi ke roto ngā parehere. Kei te whakaatu ngā whakairo nei I ngā piki me ngā heke o te ao, tui atu ki tēnā ko te kaupapa matua o nei whakairo nei, he aki he whakatena tēnā I te marea, kia kaha ki te kaupare atu I te ara o te he. Ara kei hopu tōringa ki te aka taiapa, whakamaua kētia ki te aka matua.